Il Senhor leva-os ed ascendiu-os em ciel, arrimnau-nos de celebrar la fiasta d'ensainza. En siunum, slidel eus tuts, ed in cordial va invegni, tia la songia messa, la fiasta d'ensainza. En quai sen, en chavainus nostra songia celebrazione. En el num del Bab, ed il Fel, ed il Sper sogn. Christus cae ascendius en ciel, il dida du oz, saigi cum vos. Sacesses. Caras ores, caras frars, mes afons et jufens en Christus. In a teolog, Alfred Loisi, ha formulau in aga la suantonda construzione. Jesus ha impermès il originabile da Dio e venida ai la baselgia. Quai tu una buona mai in tec depriment per nus. Jesus ha impermès il originabile, mo venida la baselgia. Naturalmente, si immaginai-nos que l'original da Dio saigi perfeits e complets. E la baselgia ai per nus magari je non perfeccia. Ma ges quella baselgia dalla quale nus festivai en 10 dis si una talezzi con la fiasta della ciuncaismas ai plantata en nies mund per rendere all'originale da Dio in questo mondo da pli spazi e contegni. Quai hai la buona nuova della fiesta odierna. Cristo sa complenio sia obra che us intiara e torna a vos tier il Bab. Ed usa ai sinies pensum e nostra missione da continua con sia obra del salit, le nua che nos vivin, l'uvrain, e se sentain da perdecia da siu evangeli. Mo, curascia, pincha montenera di Jesus. Us esses bo persuls in via tier il scarciauns, vias fidonsa, il gidonter, il son sper, accompagna-vos. L'enselidà il Signor da nostra baselgia, che fa da nos gidontres e gidontes, con il scloms del Kyrie e se preparai-nos per la comunione. Nos steins in pais. Senhor Jesus Christus, ti ais turnaus a casa tier il Bab, mo ti ais presens en nies miets. Senhor, pren pucau. Christus, ti tarmettes nos viado per portar als carciauns la nuviala della carezia, della pace e della reconciliazione. Christus, pren pucau. Senhor, ti invidas en nos da sentupa contai en quel survesh divin, per acciaiver forza e curascia per nies mincedi. Senhor, pren pucau.
Il Signor miri graziosamente in nos, e perdona-nos nos sbals, e regali coraggio e forza per nostra vita. Amen. Lain ora. Perpetuum Deum, dai-nos la grazia de celebrar e jubilar oz plein ingratiament. Perciai, entras l'ansainza da tiu fel, asti alzau il carcion. Regala a nos la ferma speranza, che a nos essen clamai da quella gloria che Christus ha contoncium. Dai-nos la ferma cardienza da viver-nos sco carcions che daten corajosament per decia da siu esse ed opera en nies miets. Per quai rugai-nos entras el, che viva e regia contai, ed il spert sogn da perpeten en perpeten. Lezione della breve di San Paolo a quels de Efesus. Al Dio de nia Signor Jesus Christus, al Bab della gloria, det a vus al sper de sabienza a revelazione, sino quai che vus un conosciaies el. El sclaresci ils els de vos cors, perché vus diventaies perciards della speranza, dir la quale vus esses clamai tras el, chiai rihezia la gloria de sia irte regala als soins, con immens grande che sia pusanza se muossa virs nus als cretens, de nori operada sia vertit a forza. Quella ha demonstrau vid la persona di Christus che l'ha levantau dels morts e fac ses schiel de sia var dreccia, aut sur minche principat a pusanza, sur minche signoradi e dominaziun, e sus cadin nom che po venir num naus, bomo en quel mon, ma bain en quel ca de venir. Tot il mes so ses pais e centau el sur totes causas scocciau della baselgia. Ella ai siu cirp, a quel vin cumplenius de del che dominesce totalmein l'univers. Pleit il Diu vivent. Grazie a Dio.
Il segna cum vos. Ord il Evangeli tenor son Marc. Da siu temps a Jesus comparius als endis, et adec adiels, mai per il entir mund, per dagai la buona nuova a mincia creatira. Cique crai e se l'hai batteggia, vegn spintraus, cique crai bo, vegn condemnaus. E questes en cenas venien accompagnar quels que craien. En miunum venien els a scacciar ils demonis, a plidar en nos lungats, a prender siar en tamaun, e els baiben en sachai mortal, nu sachai bo adiels. Ai venien ad impone ils meuns als malsauns, e quels venien sauns. Suvende verplidau cum els, ai, il Seigneur Jesus venius alzaus en ciel, et ai, sesius davart drecha da Dio. Et els ein ed en perdegau dappertut. Il Seigneur cooperava cum els, e confirmava il Pleiv cum miracles accompagnantes. Evangeli Dania Seigneur Jesus Christus. Sucesses. Caras sores, caros frars, messafons e juvens in Christus. In quest 3 meses, oz, per la fiesta d'Ascensione, la domenica venienta e per la fiesta del Ciuncaisma, e il punto central, la baselgia in nostres patrats. Scodinam, quai vegn racquintau eveniments decisius sur da Jesus, tuna quai pauc spectacular il Nuovo Testament. Per esempio, asci è la sinominata Ascensione da Jesus. Bunamain causalmain plaida la fin dell'Evangeli da Duoz son Marc, sur da quai el di semblamain suender verplidau cum els a il Seigneur Jesus venius alzaus en ciel, ed ai sesius davart drecha da Dio. Quels rapports vul da anus len conoscienza che Jesus ha il fel da Dio. Alla fin da sia via arriva el leu danunder quel ai sortius, e nua quel sauda della vart drecha da Dio. Quai ai liuch danunder quel ha midau il mund. Ascensiun ai il malech per descriver che il mund con sias leches can portau piti e mort, ai ebabo il davos per Jesus. Ai tuna paradox, mo il ai ascia. Ella saviu complanicia missur el mund, mo demai quel a mai emblidau no aquel sudeva, e no a che sia vetta dimora ai, nada mai dalla varta drech da Dio.
E la cardienza in ed yenden suanta se san fly nus sin ina via cumperigliabla. Abon, en seconds dis, eu soveniu in pin WhatsApp messadi con la supplica da fa orazione per sligiam ils problems che savis mena tirina separazione della baselgia en ina da nostras tiaras vicinuntas. Forse vai nos già sentiu en la televisione che sen for sen. Las grandes sfidas della baselgia universala in tut autos el avvicinavel centene. Bomo per tu cont ges corona ni migrazione terrorism ateism adascia binavon mobain che hai vest facendo la cardienza cristiana che va a piarda tir nus venin la sa vida religiosa dina pli magra e cisa forza sederasa inam se milion da ignoranza tir nus. Adina pushpai ai sai propi da ses marveglia che biaker shauns in conoscen bo pli simples verdades da cardienza che duesen se capi da sesex. Cai festivainos il dim dell'ascensione a Christus. La fiasta dell'ascensione vuol dire Jesus ai che per nos, cu nos dovrain el. Jesus ai levausi dals morts, la fiasta da Pasches. Coronda di suender Pasches festivainos ots l'entrada triunfula da Christus en ciel. En quels coronta dis, forza, scovainos udiu en diferents leccions e evangelis e las davosas jamnes, a Jesus adina pushpai demusau a ses juvenals, que el viva, que lai veremain levaus da mort en veta. L'emprema lezione da duots, per exemple, la breve da son Paul a quels da Efesus, avai nos Gesù Dio, Jesus ai levaus da morte en veta e cessa da var drecha da Dio. Suenter que Jesus a giupli dau, ai il ciel se seviars. Si priedi maina direct en da parvis da vart drecha del bab. Usa duaien els, ses juvenals, et eranus, i ora lentir mund per annuncia a tuttes creatures quels evangeli. In niev temps duai veni proclamaus. Biacarciauns an il grand desideri da aunkinaga en scheiber tut niev. Da surmonta cavistrems da carplinas e colpa. Per ave per els e sia famiglia in aveni. En siu discurs culs juvenals praida Jesus de las ensenas dell'Evangeli. Bomo als juvenals venien tales ensenas confidadas. Bem, quella miracla arriva a tir tut quels che creien. Mascia, duai la fiasta dan senza vegn ai mes e nie scor da cre che ci che crai vegn spintraus. Cars presens, an senza recorda-nos que Jesus ai turnaus a casa tiel bab, mo quel a tutina vinaun quitaudo a nus, e quel ai adina da manaivel a nus. Adina pushpai veninus perciat caidat saci, que stat sur nus, et adina pushpai veninus a senti en nos aveta. Jesus ai da manaivel a nus. El ai tir siu baben ciel, mo a quitau, tutina, da nus en nossas miserias. El ai queu
per nus, cui nus duvrain el. Jesus ai cheu per nus, cui nus duvrain el, e nos aveta da minciadi. Laudaus se Jesus Christus. Nus confessain diencia. Eu craiel enden in Diu, Bab tut pussent, scafider del cielo e della tiara, et enden sius sulet son fel, nia Senior Jesus Christus, il quale recciad il son spert, nascius da Maria Pujala, entirau sud Pontius Pilatus, e venis crucificaus, morts e satraus, e ius giu enden il Sofians, il tiers ti levausi da mort en veta, a ius a ciel, cessa da var drecha da Diu, Bab tut pussent, da nunder che el vegna a veni a derscha sur vivs e morts. Eu craiel enden in son spert, in a songia cattolica baselgia, cum in on sa dil sons, remission dils pucaus, levada della car, e la veta perpetena. Amen. Supplicas. Son Bab, tias dau anus Christus tiu fel, quel vivi cum nus, ed intercedi per nus avon il tron divin, per quai rugainus entras el cum nos supplicas. Per nostra baselgia pellegrina, dai la grazia che tia carezia e umanità diveniadina pli presenta in nostra baselgia. Nus rugain tai, exaude nus. Nus rugaim per tots cristians che san bo pli cre a sperar. Regala forza e coragia als isolai ed a sperai e lai senti els che ti laies bo per suls els. Nus rugain tai, exaude nus. Nus rugaim per jentir mont, als cristians isolai e abandonai de nies temps de pandemia, che sentien e creien che ti abandonas bo els. Nus rugain tai, exaude nus. Per nus tots rugain nus pils duns diu sein spert, per aviarta dat a capienza in per l'auter e per l'experienza della cominanza e il survetch divin e della vita de Pleiv. Nus rugain tai, exaude nus. Per nos defuncts, che els entaupian Christus e sapien vivere con el e la vita perpetua. Nus rugain tai, exaude nus. Senior Jesus Christus, porta nossas súplicas avon il Bab, ti che vivas e reges con el e l'unità del personi, da perpetuum in perpetuum.
Orai sores e frars, que mi ai vos un frenda, David di plasciai la Dio, il Bab, tut pussent. Nies Dio, per la fiasta della gloriosa ansainza da Tiu fel, fagiai-nos Eucaristia e rugain. Dai-nos entras quella sonja celebrazione, la grazia da se salsa con spert e cor sur il terrestre, per incuri ed ama ils scatzis nun schwanaivels che ti preparas per nus el reginavel da Tiu fel, Jesus Christus, nia Signor. Il Signe cum vos, alzai ils cors. La ingrazia al Signor nies Dio. Pilve il aiges e duaivel d'ingrazia a ti, dappertutto da dina, Signor son Bab, a Dio tut savaivel e perpeten, entras Jesus Christus, nia Signor. Suender si elevada, ais el cumperius, vesaivel main als juvenals, ed apriu cumiau da diels. Avon lur els asti alzau el a ciel, que utras per schaudes ti ils fidaivels, que els tuts ein clamai all'ansainsa e gloria eterna. Per quai s'alegran ots ils carters del entir mund en jubel pascal, con els conden ils sons ed ils angels lur laud a tia majestat divina. Unanima main clomen e conten ciel et tiara il traisga sanctus que ti merites. Nus benedinda son Bab, perciai ti ais il Dio che vegn con nus la via, ed ai surtut dender nus cu Jesus, il Christus, raduna nus che per sia chavera da carezia. Per quai rugai nus tai, tarmeta tius per la forza divina sur peun e vin, e sanctification quels duns, che Christus veni presenza nies con cier pe saum, scoel aem permes anus, et a tut quels che fan chavera en sia memoria. La noche que Jesus ai venius tradius, a el en prescientia dils juvenals, priu peun en ses mons, ed a ingratiau a ti, Bab, en ciel, el arug il peun, partiu quel cul ses juvenals gent. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai mi ucier, che veg un frius per vos. Medema main a Jesus priu il calice cul vin en ses mons, a puspai ingratiau e benediu. El a purgiu il calice ars juvenals e dec. Prendai e buai tuts ordaquel, quai ai il calice della nuova e perpetua ligia, miu sau,
che vegn spons per vos e per tuts en remission dels pucaus. Fagiai quai in memoria da mai. Misteri da cardienza. Nus annunciam tia mort e confessaim te levada in token che tia turnos. Adieu bundadaivel, baben sciel, nus celebrai la memoria da nia spindrament ed annuncien las obras da tia carezia. Nus recordaim da tiu fel Jesus ca Ius traspiti e muri e cai en si elevada ed ansainsa arrivaus alla vetta in sciel, no aquel a el part da tia grunda gloria. Fais tem de nos orazione ed unfrenda, Christus cae bo se nos pius da sun fri pil salit e spindramet del mund, el arva era ad in escadinda nus la via tiertai son ba ed ai con nus sin quella via. Bundadaivel Dio regala a nus il spert da tiu fel, il spert da carezia, cardienza e speranza. En firma en quel nus che udin tien uviala ed essen invidai al pars pascal. Gida tutels menaders e musades, las gidondres ed els gidondes da ties baselges, en special nies papa Francesc, nies uveis Josef, tuts uveis spirituals, claustrals e diacons, que nos maien con alegria e fidonza nossa via, e saigien que outras radiz da speranza e curaja in per lauta. La esser nos baselgia viva che dat perdecia da tiu esser, ed opera en nies miets. In a baselgia era che porsa albir e confier a tut quels che splunten en lur cutaus tier ella. Fai bien Dio misericordia con ils fars e las horas che ni ordavon annus la via della carezia e della cardienza ed ein con lur mort venia casa tiertai per ave con Christus la pais da tiu reginavel. Ma in alla levada tutte nos defums, tien conosces lur cardienza. Ai, il viadi da nossa vetta inagada alla fin, pren nus en tiu reginavel, che nus condunciai in la plenezia della vetta, senza fin e rendida. Uni con Maria, la mumma da Jesus, e siu spus son Giuseppe, con ils apostols e marters, con tut nos son padruns, son placi, son Giaclau, e con tut ils sons e beai, lainus ludai e beneditai, entras nia segna Jesus Christus. Entras Christus cum el edienden el, ai ati adio baptiut posent, e l'unità del Spirito, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Amen. Il grund regal della fiasta d'ansainza e della ciuncaismais ai, il son spert. Il spert da Jesus tarmeta nos tier nos concarciuns, a quels l'ascensiun da Jesus ai bostau incumiau da quels mund. Jesus viva era oz en nies miets, il originavel da Diulu, cunus sentupain in cun lauter, e cunus sentupain cun el, per quai lai nus ruga cun ses plaits, sco Jesus amusau a nus. Bab nos, qualche ties en ciel, sons veni facil tiu num, tiu reginavel veni tier nus, tia veglia da vedis in tiara sco en ciel,
ni espulda mincedi, dai anus oz, perdona anus nos pecaus, sconus perdonain anus culpons, e main anus boien impruament, mobain spetra anus del mal, persai tessain reginavel, tia la personsa e la gloria sempre. Amen. Il spert da Jesus Christus tarmeta anus tier nos concarseus, aquels cain anus da manaivel, ed aquels cain pli da luz. Tuts possin sentir la paz que Deus regala a nos. Il segno della paz scenta a nos e la gronda cominonza da quels cain tenò il Pleiv da Jesus beai, per quai che els derassen paz. Quella paz del Signore, che è sentius en ciel, saigi adina cum vos. Mirai il ciud da Dio, che prenavano il pecado del mondo, beai quels che inclamai alla chavera del ciud. Signor, eu sunt bove engons, che ti veniu sut mio tec, dimo in plai, e mi orma da venta sola. Per la comunione viene l'emblema da parte derecha e suenta da sinistra. O so scesa.
Orazione al temps del corona. L'ha rugar per tutti i cristiani che malsauns per via del virus corona. Per tutti quels che hanno tema di venire infettati. Per tutti quels che hanno bossa muovere libremente. Per i medici e del personale de cura che si impacciano dels malsauns. Per i perscrutades che inquirano su intermiets de protezione e medicina. Che Dios regali in il mondo in quei temps de crisi sia benedizione. Bien Dio, ties nies rifugi e nostra forza. Via generazions avon nus han sentiu tai scopusent e scogidonter in tuttes miserias. Accompagna tu quels che in pertucai de quella crisi globala rinforza en nus le cardienza che ti has quitau per minchine de nus. Per suenter urgainus entras Christus nies Signor. Amen. Amen. Salidada saigis tu Maria, plena da gratia, il Signore ai cum tai, ti eis benedida de les donous, e benedius ai il Cristo tubes Iesus. Sonja Maria, mumma de Diu, roga per nos pecons, us es en l'ora de nostra mort. Amen. Lain ora. A Dio, Signor dell'univers, ti has confidado a nos que vivit aunc sintiara des misteris divins. Nos rugain, direja nos patrace, nos javis viers il ciel, no a que Christus aisco emprem dils kersaus tiertai, el que viva e regia contai, e del sper sogn, en tutta perpetuidad. Il Signore cum vos. Christus aius a ciel ed aviat a nos la porta del parvis, perque benedesce Deus vos oz et adina. Amen. Christus ai suvender si elevada, cum perius als apostels ed annunciava a Deus la paz,
e regali era-nos la paz perpetua. Christus viva davar gracia del Bab, e gauda usa sia gloria. El resti era con nos, tocar e la fin della vita, che vos vaies un di part da sia vita pascala. Amen. Quella benedizione detti avus il Dio Trinità, il Bab, ed il Fiel, ed il Spirito. Caros presentes, eu já vi para todos, tudo bem, estações e beadas festas da Ascensão. Mas é a paz convosco.